Thobela batho ka moka le gono re mo lenyalong re mo modirong ka le bona re le mo go na le ditente ka mo go na le monyanya monyanya o ke selala ba ronyala kgadi bjale ba gešong a reng a re tseneng ka gare re kgone go kwa taba tše gore nnete modirwa ka mo ke monyanya na a re ka gare. Dumelang basadi ba ka dipitšeng le kae na? Gatlegwang ga bose man le ra gore matsai a kwetse gana ka mo jale bojang nna motho a nyalang ka mo le motlwaetši jwang ge lešhala le tlile le dipeditše le gono la tla ka mo la re no le gono gona ro di gata ka mo ga selala le tsebana jwang le ena? Aowa ke e mongwe wa rena wa ba society. Ya ai ke a le ka bona ba jale bojang nna le re lena lenyalwaneng le rena re tle re kgone go tla ga lena re tle re tatso menwana le re lenyalwaneng O tla nyala jwang le sa re ferie? ya ne ai ke a lekwa a re ka mošile sa le mo kgoneng ka lephephe dithibile ka mahlong o fosega yena gano o napa reng o napa o reng kgaetšedi ka re ke a go bona khuile ka disego mo kgoneng manao dithibile le ka mahlong ka lephephe ga nna le nyako o tswalela mo video nna Aowa ke tšhaba batho gane o mongwe wena o reng a ganeletše mo la nameng sesi le reng le sa swara ka matapoleng na le ganeletše mo nameng go napa gore nna a ba tsebo roaster ba aowa ba gešong e reng ke le lebogeng ke kgone swantšha ba bang gana ka kua pele ke se ka ganelela ka mo dipotong ka morago šalang le digata re tle re kgone e tatswa menwana a ke le leboga re a leboga.